جمع نوجوانای قاری از کشورهای مختلف. سلام علیکم. سلام علیکم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم احبائي اصدقائي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. خب احمد فائز از اندونزی. السلام احمد عليكم. فائز حافظ قرآن. الله. محمد الصادق از تونس حافظ قرآن. محمد از بنگلادش قاری قرآن. سید محمد عباس از انگلستان. محمد از پاکستان.